Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan. Bizdin alımlarımızın köpçülüğünün köz karaşı boyunca Ramazan ayının her bir gününde niyet kılız şart. Her bir gününde canı niyet kılış gerek. Albatta ki bir alımlardan fikri var. Bir niyet kılıp koysan yetiştiği болады degen. Biroq eng to'g'risi qaysi ekan? Har bir kuni canı niyet kılış gerek. Tushunibdimi taqsirlarim? Ondan keyin qayna bir derece biz suhur jeymiz-ku. Mana o'sha suhur dag'in Ramazan ayında suhur jesh niyettin orduna o'tadi. Suhurga turdingizmi? Siz emne qilgan bo'lib hisoblaysiz? Niyet qilgan bo'lib hisoblaysiz. Tushundingizmi? Bu bir. Anan biroq qanday deyin? Hozir bu jaqda masala keladi. Eğer de tünde niyet qila albasangiz, boshqa vaqtda niyet qilsangiz bo'ladi degan. Masala keladi hozir. Tünde niyet qila olmadingiz, siz suhurga tura olmadingiz. O'sha uchun kitobning ulanishini qaranglar. Fa in lam yanwi hatta asbaha ajza'athu niyatu ma baynahu va bayna zawal. Demek eğer taң atqanга чейин niyet qilbasa deydi. Taң atqanга чейин niyet qilbasa, anda o'sha taң atqandan boshlab çaq tushga чейин niyet qiluu ne bo'ladi? Niyet qilsa yetishtiği bo'ladi deydi. Tushundingizmi so'zimni? Emi qaranglar, o'shul yerda bizdin mazhabda tunni niyet qilsang da bo'ladi, kunduzda niyet qilsang ham ekan bo'ladi. Biroq talashdan qutuluv maqsadida tunni niyet qiluu yaxshi. Sebebi Şafii mazhabda sözsüz türde tunni niyet qilinish kerak. Şafii mazhabda. O'shaning uchun janobi başında Darat kitobida aytgan esingizda bir talashtuv masalaları var. O'shani talashsiz yo'lini tanlab atqaruv ne? Yaxshi amal, mustahab amallardan qatarına kiradi. Doimiy aytib kelaman-ku buni. O'shol erejeni qo'ldan tunni niyet qilgandigingiz ham ekan yaxshi bo'ladi. Biroq tunda niyet qila olmadik. Misali, niyet qila olmadikmi, ertesi zavalga çeyin, kun o'g'anga çeyin niyet qilsa bo'ladi deb bu yerda aytib жатadi. Bir narsani yaxshi esingizga olinglar. Kündüz deb emneni aytadi. Kündüz deb bu chiniga taң atqandan boshlab shariatda kun batqanga cheyinki vaqtda aytadi. Lug'aviy leksikalik jag'idan kun chiqqandan boshlab kun batqanga cheyinki vaqtda aytadi. Yo'qning o'rtasida ne var? Ayırma var. Chiniga taң atqandan kun batqanga cheyin, kun chiqqandan kun batqanga cheyin. O'shaning uchun bu yerda hozir chaq tushdi ne deb жатат? Kun o'g'anga cheyin niyet qilsa bo'ladi deb жатат. Peshin vaqtiga cheyin deb жатат-da. Biroq eng to'g'risi chaq tushga cheyin niyet qilish kerak. Chaq tushdan keyingi niyetingiz jaramay qoladi. Niyet kunduzning jarimidan murun tavilish kerak. O'shani esdan chiqarib bag'la. Qaysi vaqtda tavilish kerak ekan? Kunduzning jarimidan murun. Kunduzning köpçülük bölügünde niyet qilgan bo'lishingiz kerak. Chaq tushdan keyin bo'la turgan bo'lsa, al ne oldu? Jarım bo'lib qoldi. Kunduzning köpçülük bölügü mesal, o'rtasi bo'lib qoldi-da, o'rta cheyni bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Kitoblarda o'shaning uchun bu yerda mana kitobda kun o'g'anga cheyin deb жатат. Boshqa kitoblarda qaysi yerga cheyin deyotgan? Chaq tushga cheyin. Bunda peshinni ko'rsatib o'tadi, tiyaqda peshinga yetmaydi. Chaq tushga yetmaydi dasha. Tushundingizmi? O'shol so'zga fatvo berilgan. Chaq tushga cheyin niyet qilib olish kerak. Bu bir. Ikkinchi masala. Emin o'shol kunduz niyet qildingiz. Tunda niyet qila olmay qoldingiz. Tunda bir sebep menen ne bo'lib qoldi? Uxtab qoldingiz aytali, niyet qilmadingiz. Tanga chiqqandan keyin niyet qilsa bo'ladi dedik-ku. Misalga uxtab qolding aytali. Bamdad vaqtda saat 6'da 7'de turdunuz bu bamdad vaqtında hazırlıklarını anlatılgan olsak 7'de turdunuz deyli. 7:30'da turup kaldınız. Je mümkün vapşe uxtab kalıp 9-10'da turgan boluşunuz mümkün. Oşondan siz niyet kılsanız dürüst bolot dep жатат kitaba. Biroq emne dep niyet kılışınız gerek. Men бүгүнгү чыныгы таң аткандан баштап орозо тутууну ниет кылдым дешиңиз керек. Men ушул сааттан баштап орозо тутууну ниет кылдым десеңиз дұрыс болбойт. Түшүнүп атасыңарбы сөзүмө? Кандай ниет кылыш керек экен? Ушул чыныгы таң аткандан баштап орозо тутууну ниет кылдым. Азыркы сааттан баштап орозо тутууну ниет кылдым десеңиз, ниетиңиз не болбойт? Дурус болбой калат таксыры. Түшүнүктүбү? Анан ошол ниет деп эмнени айтат десек, китебиңизде карасаңар, анна нията хия ма'рифатун би қалбихи айя саумин ясум. Niyet деген söz жүрөгү менен кайсыл орозон тутуп жаткандыгын билүүсү дейт.
Siz kaysı oruçunu tutup жатасыз, ошону билсеңиz, ошол жүрөктөгү ниет болуп эсептелет. Бирок ва суннату айяталаффаза биха билисаниhi. Сүннөт эмне экен? Тили менен ниет кылуу. Сүннөт кандай экен? Тили менен мен эртеңки күндүн орозосуну Аллах үчүн тутууну эмне кылдым? Ниет кылдым деп коебуз. Тил менен. Бизде арабчасы не дейбиз? Валисауми гадин мин шахри рамадан аллади фаридатан навайна. Яки навайту. Туурабы? Көптүк түрдө айтсак, эми жалпы жамаат менен болсок, эртеңки күнү парз болгон эртеңки күнү орозосуну ниет кылдым деп. Эми ар ким ар түрдө айтат. Боло берет. Кыскасы эртеңки орозосу туттум десең боло берет. Анан дагы бул жерде айта турган маселе таксырларым. Ушул маселеде Рамазан айында сиз кандай ниет кылсаңыз да фарздын ордуга өтүп кетет. Тен соолугуңуз чын, жергиликтүү адам болсоңуз, парзды ниет кылсаңыз да эле парздан өтөт, нафыл ниет кылсаңыз да эле парздан өтөт, назыр ниет кылсаңыз да эле парздан өтөт, каза ниет кылсаңыз да эле парздан өтүп кетет. Сиз Кудай Таала белгилеген нерсени өзгөртө албайсыз. Рамазан айыны Кудай Таала эмне кылган? Белгилеген, сиз аны өзгөртө албайсыз. Түшүнүктүүбү? Кандай жөн эле орозо тутам деп ниет кылып койсоң да эмне болуп кетет? Фарз болуп кете берет. Мен нафыл десеңиз эле фарз болуп кете берет. Каза десеңиз эле фарз болуп кете берет. Бирок шарты эмне? Жергиликтүү анан не болушуңуз керек? Ден соолук чын болуш керек. Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан.